Aman tu bayang kita. Mana naman dito surera na lang. Naputi ko murang kayon ba to hindi. Mana Kayon keman. tadi Pak Kurung. Kanya. Kalau itu surat saya kira kata. Wata di maksudnya di surat ku tak pilih ku betul itu. Kan masalah swimming ni. Nah, ya Lain dong pipasan na to, jadi bisa meja. Matu kete lah, matu maro kete. Baik nando oi. Baik tu. Kete bolong puning dia. Yang ni potong tu. Kaya terlambat di Pakande lagi ilam iten. Oke. Kaya terlambat di Pakande pempirom tak. Nakundong niya te. Kondong ini. Kaya terlambat di Pakande. Jadi sama dia boleh sudah lewat ke apa dia. Kau tu pun ada. Jam tu ah. Yang itu. Kinayang to na di piding. Wah, ya tepan na yo pakai ko ato hidup pelan tu. Kana na pa yan to piano na. Dek pada kapan dia pun ada. Ba, dito. Yari to Mudah tuh kalau rapi kutaran ni ate apa ya nak wah. Bisa kan dikirim mai wei muamena. Mungkin dia jatuh ni. Weh, ke aku nanti tuh wei na Pak Sek. Sekian kamu tak ada? Iya. Satu baru sekian aku tak. Kau mau ni. Nombor tu pembelian ni teh. Hanya, ini saja. Ini saja. Hotel roda. Iya. Oke, Ibrahim. Apa sih? Selamat Pak Amarno, Ibrahim ada. Lembang ni. Ya. Oke. Selamat mati. Ya. Selamat. Oke. Eh, bang. Weh, si kapun lagi main na Pak Sek Indah. Weh, si. Kapun orang muda. Ibu udah. Nasi sini ini nih Pak. Ya tuh semua makanan makanan restoran. 4 hari na 2,5 juta habis. Iya ya pakan. Gawin na. Masero lah. Malam si ulang. Lihat dia memang kilo sana. Ini tu kalau soal pokok serong ni. Kejantan deh. Jantan. Potongan ni pokok. Ada foto ini deh. Ini mana si petang bulan tiada yang umur nah. Itu Petra ya? Mana? Oh, muka Roy juga ngomong itu kalau Oh, mental boleh. Oh, mengaran deh. Kaya nang dadi sa masay man na. bisa. Gambar na to nakapiro ka ro to. Itu nasa gitu. Be si 2 talung puluh ko melangkam ke mangrara sistem lah. Ya, tulang 5. Eh? Ya, tulang 5. Pulang kampung. Kita orang berapa ya? Dia mau waktu dia. Eh, tiri ulang alo. Lain dua lo. Tingkan mahani. Ah, nak ke titio. Nak ke. Titiro masak sokong na. Budak anak bayi ni lah. Natawa juga ngomong itu. Oh, pas sampai tiro. Ini 6 bulan jadi Model. Oke, 6 bulan ya. bakar untuk orang. Oke, sedikit Samarinda hadir. Oke, udah bain apa Kapolres. Weh. Ya, bain apa Indah. Oh, kompor ya apa ngadi?
Mana kompor? Ada. Ya, itu lakuin dulu bayi malotong. Nah, bitit talingan na. Iya. Bitit tan. Ya. Bari Terus komputer. deh, bayi kampung kan nano. Patay na pare kay mabusa ito Ah, sa. napore yang penting terus deh talingan na bitti. Oh. Yan na ito kalau pe tanam to. Eh bitit na pare. Ini titelingan ano pore tahu dulu. Ini itu dah betiran ni, sampai namun sarak pan nakabay, itu dah jangan. Iyo. Abura po katar nina ko lay balong ka to. Ini to. Kan ni kalau ya tenang nasi talu juga. Hindi manimang kadari lay santo warni saraki. Wow. Hindi di saraki mo te. Lay saraki mo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si kasera ito na ka na. Bianchi Parapa, di mana ini bosku? Ini di Sentani, Papua. Bos susi tol Jambay bos. Wah. Jadi lu kampu turun-turun mo. Kita Paawan. stabil, tidak ada di bawah 10. Tidak ada di bawah 10 dah. Cuma maraton lu bilang kampus, kapeling na posting Iya nasi basulit tuang. Ah. Sama maram bilang kampung ke foto ni tiro. Iya. Pwede tanto pwede si 1 juta na kung rin na. Si bisa juta na Masa jual 1 juta itu. marate si bisa juta. Lebih sore lah dah bisa. Paling tidak 1,8 dia. Alah 2.000. 2.000 lah, 5.000 patut na litai mo. Oke, Melki Parapa jalan-jalan komplek. 2.000 mana? Oke ya, kembali kita ke AB. Masih 2.000. Iya. Nasa lubang Kau itu dalam ke isi 2.000. 2.000 dulu tuh orang apa 40 siam sudah. Ayat na bulan Sudah tak ada bayo. Mana ni? Oh, udah 2 leala. Oh. Dua babi kita akan selesaikan hari ini. Yan na motoro, jalan din niya kapuam niya te. Talu. Oh, dia motor lo landas kemarin kok. Kaya bangun mo rin lah. Mubik pa nakabay tinan. Milo-milo siya, pilip pa. Diba rin may anak ko macam-macam. Ang lamelo to na pariyo na Kucek to sangal surah-surah na tayo mo jelas. Yang ini ya, tayo Awan na surat eh. ulit. Oke, Robinson, maliw tombit merantau ya. Maling ko tayo rampon dyan ng Papua. Kita siya, tayo keluarga kumay-kumay kumay ta makapurong. Lele. Parang nanti. Oke, Wendy Pasoli, selamat datang di Sentani. Di mana kami di Sentani? Ini di belakang besar di sini rumahnya Pak Sep. Ano malo ya? Tunggu kami ya. Bilang idolo mana bukai. Mana dia lewat saya jom ke. Batu palu-palu. Aduh ayate. Kurang berkira te pa anu te. Serem. Bilang tinggi. Oke, Melki Parapa. Nanti kita jalan-jalan ke sana kalau sudah ada waktu senggang. Ini kedua tuh. Bisa kita serem. May iba na sila ayos atong tiyan may nasi kapuno ayo may. Nasi sindirek kan din ala. Tayo na si tido garit tayo na taarin na si mga eh. Ada susi tayo may tarik kamu mga potowan yun. Susi re tayo may kita ano. Mungkin sarakura ko rekan din ale. Si kalura ko. Bisa segar sangabang sakit. Ini sa kilo le. Kandi na bayar to kung ano bergisi kadena sa jagung 3. Susu pa di bini. Jagung 3 tambah dengan Makanan tentara oh anu tuh untuk bagaimana tuh di Ben untuk bagaimana di Ben kayak di Nusong
Belakang Sar le. Iya di belakang Sar. Ini Pasoli. Ah, dito malin na lapalong bayo buat bayo na. Oke Emil, pagi Om Pit di Jayapura ke sekarang. Iya betul. Kita di Jayapura. Nomor itu kayu dipakai. Malam. Sangat para sureki. Oh. Tabe, malam ko tama. Oke, anti angker. Bonda, oke. Si Pira mo dito. Kompit. Ya tuh. Anak sayang ini. Karo. Yan, dito si 20,5 magkipar din niya. Yan po tabang di Jayapura ka. Iya di Woi. Waduh. Window. Oh. Apa ini? Ako pa ni patama sulit. Petang. Kain niya itu yan. Pira to bosku. Ya patama sulit. Iya kasi ang terlambat. Dem bay pijantan ano pijantan kita apa ni kebiri 15 dari sana sama. Aja masih lo. Hindi lagi anak kete ya. Kali na yung mga kapanto meron kwento. Yo pala kami dito. Hindi ko mitles ito, naman. Ayan dito eh. Gusto. Emil, bagian mana Pit? Di bagian belakang Sar. Acara ke Jayapura, ya ada acara. Anaknya Pak Set mau mengadakan lamaran, acara lamaran. Ya, ini aku 95 teh apa ya? Wih, terumur ke 95 ya. Tapi pijan tete tak apa nih kebiri. Susir ka pijan dari kampung mau taruh si batu amat teh mengurang apa ya? Satu warna kiana teh semua. Dia na terlambat di pekan di nanti iya lamai. Wow. Makan itu pokoknya lu? Oh. Sampai lah na. Masuk matar lamai sadang ko kota. Wah, te pitire ni tinggoro lah. Oh, oke, ku sampai li rambut sama sulen na. Iya, tak na bisa. Ikan na kikedian. Di pasalay itu kan na kaya ano. Oh. Oh, te punti di si kapunado kaya. Kuy. Eh. Oh. Mati mo. Kapwa apa itu lokasi dia mau pira palang tawe di gerakan itu. Oh, tak ngulung pulih. Oh, oh. Wiwin paling di Hawaii ini, di Hawaii.
Wiwin Paliman, Padang Ngalo. Jauh ke sini rilek. Iya. Ato bay. Tatu ni bang mi yung tu, tasapa pita manin bay yung may. Da na din marata. Mati may masaka yung kanito. Nelo. Oh, rapo pa kompor deh. Number 2 botol na. Yan na rin kampo untuk si Pira tuh kiri kompor dito. Si Sarat ule. Wano ka mga 150 ra kato. Lawin pa 200 to ako. 200 bikin saham teh. Yo. Sa udah luki gas lapura teh amikin le. Misa ano te, misa ka mong 3 kilo. Yo. Rusa ko tulabo. Matindi mo. Tani na to kayo. Matindi mo siya mo to. Natobo kalanina, nataso lang may. Kung to ba may palalan Yo, namataso lang may. Yo, rin pa yung turam buiti oh. Singir yala. Hindi yo singir. Nalay tuno tu sing. Linim pa jong ito ni tunik. Iya, meron sa singir ni tunik. Balyangan. Yung patami ero. Kaya kung kumay to piso misa sa kukuha bigti siya mo to. Ada dua para leyalan na. Ay, mga jadi. Mga kapita misa le, no ko di. Iya dito ano kapitid pang kiko ni. Merara dulu ya. Balik ke dolo lako. Apa pa? Iya, tanda pada bang berarti. Sumang siya uki balay mi dolo. Oh, ini kalau si Pasifik ya buan nih. Dolo. Alam ka stop pa. Berkas rusa. Hari bang. Awas famous. Oke, baik ya. Martin Sapu. Si Pira tuh bayi ti ompit. Si Saman na to. Ada si Pira ke si Pari ti ono kaya bayi ni dulu le. 95 deh, si 95. Katanya 15 kalau begini besarnya. Kita dulu kampung UTM bisa si 92 deh. Oh, kayu-kayu. Kita ngaruh. Paling maju kan itu sih dulu. Ya, tulis. Paling maju itu lebih 15. Oh iya. Lagi kalau Bisa dalam isi 20 tuh kan. kak nalambi to. Baik aku malam. Nami. Lalu tak nanti turun. Ya nih dulu teh bayi laki bayi bira sama sih ya le. Pada bang sih. Di kau bayi laki bayi Tak bira. di kuah baby dengan kata bilang. Kuno pakai bejo lah. Kata Oke, ibu. Shirley, Pararung, selamat datang di Papua Ompit. Oke, baik, selamat berjumpa di Papua. Oke, Sagi, Daski, Tobatuana satu aja man. Tanto amuren deh. Anak muda dulu kau pahit emek ya. Anang susin de Papua tu na la ye tu tomo tu majama yan na piamuan ta ya kisui majama. Yan na do kampung di kuah ko kedo ko to mangura tapi yan na de matadu ko mambela-bela kami dak mi de rerung itu ambe. Iya. Shirley, Pararung di mana tinggal? Ini di Sentani. Nah, di depan gunung apa ini? Di sana. Ini belakang SAR.
Berton. Ada kali ko sa inyo ate. Nalabi melong nga siya yung tina. Iya. Labi karungan. Yung pakis yung nalipyong di kayo eh. Si bayang kata may punti na batu bising pa kapon na batangan ini taruh kapon nak ni. Ni. Tang apa wangi na. Kalau disorong 10 juta, wah merapat itu sorong kita baik lah. Pamaraba hindi siya. Tama makina tayo mina. Oh, Warung kono apa? Nabire ka? Nabire. Marami ito. ada keluarga kami di situ. Saya lagi di Pasongli. Meron ka lang, pamarawa. Oh, marayo lu marayo kay bay. Iya, rata-rata yung may marokit pwede ko ba? Oh, Ano ba yung isang hotel lang siya pa mo rin dito? Iyo. Ako udah pa ilang nga. Ito. ibu dong peternakan rek lah. Yo. Nabigtige ito, ano na ito kompor? Kalentera nga. Kaya mo na pull mo na. Karuk-karuki. Yes. Kita sore na to. Oke. Bagi ano? Ayun. Rafa di Toraja Laki kawan. Indah ini. Toraja Indah. Hawaii ini. Oh di sana Hawaii teh. Iyo. Oh, apa sah? Koreanya di dalam. Hawaii Sentani. Di Hawaii Sentan dia. Oh, sa kumbay. Yo luar negeri sana Hawaii na. Sa duka beli Hawaii kita ya. Hawaii Sar. Ya karang kikawa mo. Besar. Ini kantor sarko sandal. Bumi. Ito pipuri-puri yan. Oke, Shirley, para mali kami jalan-jalan lah ke Benua. Kemarin itu Benua teh, Tony Shirley. Kakak Shirley, di mana ke rumah tak kita jalan-jalan ke sana. Siapa tahu ada oleh-oleh bisa dibawa ke kampung. Selamat datang tim Sanggal di Papua Jayapura. Oke. Mustafa, Rulu Padang. Oke. Selamat berjumpa di sini. Nah. Ada Pak Kompor. Jadi Pak Kompor si 200 bisa aku dan mana mereka dulu. Sparte. Kompor mati ya tu. Dala kalan na. Tak lakur ke kampung guys tok kompor na. Malama mo kompor na taang susipungan malama mo. Ya, des. Mandi pohon ciko. Dia rakatuk. Dia kadek tu pohon ciko. Ay. Kwadin. Muhammad apa? Muhammad Rafa. Kumaro teh. Apa teh? Ade. Wah, aku tak itu kila. Yaman Bulinda rin sih, jembat yang bulinda. Banan nawe di Pasongli. Sabi Yan na. Mandi banan nawe di Pasongli. Ang lamay po. Hindi mo din panito to. Buki kari yun na pamuri lang mayo. Anang tang. Kalau kami di Nabire jauh pito. Nabire. Oh, Oh, kacang. Kit ko sa Solao dito sa Maneko may kampung to Nabire. Marah ada kenyataan dulu le. Ada acara apa? Ini itu. acara keluarga di sini. Acaranya Pak Set Saldino. Pero pa pa baru baru. Ano kayo korek? Itu. Bomba na ni ito. Dekat Danau Sentani ya, dekat Danau Sentani. Patay duko. Dari tak rami di bayar atau kian duku mau di bengkong. Kumari ng pagawin kasi, dak 2 kilo. Kalau kuba kompor di. Nah, Naya kalian yang bay. oh ya kalian yang baik. Makkah. Oke, Mustafa Padang. Selamat dari Membrano Raya. Oke, Membrano Raya. Kompor di
isang membrano to, membrano raya. Silo udah abang tamu na. May isang membrano. Ya, May membrano. membramo. Iya, membramo, iya. Membramo jauh. Mapisaw tilangan. Oh, apisaut iya. Hindi lah. Ada gatal-gatal ka. Ada gatal-gatal ka, pisang gatal-gatal. Apa pisang gatal-gatal? Apa istilah gatal-gatal gini nih? Iya. Ada gatal-gatal ka? Apa usah gatal-gatal ka? Istilah po mo to ka? Oh, macam ya itu si tangga ka bang. Oh, to si tangga. Kayaknya si yoker-yoker ka. Rocker. Si saung ka. Yung dulog kalamin sikat-ikati dari ini. Oh, sikat-ikat isang gatal-gatal deh. Dunlop hari Minggu. Ada begini, oke, dalam gatal. Sikat-ikati. Oh iya, sikat-ikati deh. Enak gatal-gatal biasa di gua anu. Iso ngene. Anu saya pasang dua pasang. Coba di aduh ini dulu keren dia sampai. Iya. Jangan ada. Diba nang te? Yung. Yan ang te. Iya. Oh. Panidon do. Ano pa? Di ba Ay pa, nakuha di pa sa sonda ro lo. Hindi rarak pa di para karupo. Kayo. Makito mo kinamari ko ya. Tawa Marila. Nila marani pila bola. Masa si pengalaman ni dulu, Bre. Masa si pengalaman ni dulu. Ay, aman terkendali sama di kampung. Sama di kampung lah. Dari ya, Gora-Gora. Dari mana itu Besmi itu dulu? Besmi mana itu? Oh. Tarongkon Londa. Tarongkon Londa deh. Gora dari Tarongkon Londa. Lah, mak ada dari Baban. Ya lo Kamis ke Salama. Si Bitituan mo ite kalau sila eh. Kaya may kalau si Popo to lah. Oh. Sa pisari na mo eh. Oh. Biasa rin kan di talu. Tongan. Nakarutuki bang ya talu. Yan na bisa mo napasok gigi ko. Iya. Ya. Tanah lawa bisa. Pono. Bato. Ya kemale kusulan biasa na tama talu na naman isak-isak mo to. Nalom mo na to na ben itu pira. Yo. Dona, na patimbo derang na namiladak kandi. Kaya mo dito di. Marcel Palinggi di mana ini? Di Sentani, di Hawaii. Sana di Hawaii teh, Hawaii. Ano ko na ko comment na Hawaii, kung isang Hawaii. Hawaii to, palitan natin. Nilai na wala ko to
mulai sangkara. Wait, tayo saya luwakin dulu le. Hah? Tayo luwakin dulu. Apa sang luak? Luwak. Adin. Dan luka. Kami na pirang pulo jadi puri tedennya. Oh. Medoran tempat tu warung ulu kan ya? Mana? Dia medoran tempat tu warung ulu. Mami itu luka di pa. Mami, aku tak kirim juga kita. Dia mau warung luwak. Tuang kan. Buang lu kita mbak dulu. Itu apa Di itu? situ. Si Buddha dulu ya lu tok batu. Saya boleh dulu Pak. TR ini kita biasa. Dulu tu warang. Ah, jong salu tu parang dulu udah mi kuat. Kami na jong salu. Nombor ini. Dua mulu sarira buda mi kuat. Biawak kayak to. Ya. Biawa. Kayak to. Ah, yang Kalau abang siap parang Jawa. Tanya. Salah. Pasar Esen biawak. Apa tuh barang. Nah kayak itu biawak. Oh. Susi buaya ki buarang le den itu sana sisina. Karang atau ipuloi raran na kande. Kita na belam de lari to kian. Itu storingan acara apa? Acara keluarga. Apa nar kadi bagi kipabul lagi dulu. Karikin na. Kariki. Ang kampung biasa ulun na. Ulun na. Wala dadan na. Ay kini petambut kilo ba ina le. May tutup na. Turun. Turun ko lang buka ka sa iyo. Ito na yung kanya. Udah tahu sama Pak Kapolsek kita ada nih. Nagawa na tayo na magunting-gunting pa. Pulisin na saudara na rin. Tira-tira mero tadi Pak Kapolsek kita. Pak Kapolres. Ini Pak Kapolres. Saudara na rin. Namabuo yun na sigaro tukar mali rokko ko do rono rokko to apa dia ko selang ko itu trip pa si kulay lalu ba Nalay to sa Sana to na kung break ko na din niya panikilo la ko la ako na to sulit kan bulan 2 bulan misa. Kapunti bulawan si kapundang alyon na. Ano kulay na kande ya. Isa ano. itu nakandi kulina na nakandi kulina la na manaradukan nalay lamay ko Halo bro.